TV wesina kwa chiro makuru AGACENCWIRE amazina Mbabazi Charity erizoba n'ebiro bitano byo kwa kashatu 2025 kandi izoba n'irwa kashatu eshaha n'ebiri nyine Sunday Brian uko tukuja kwisyaho amakuru AGACENCWIRE reka tubanze n'ebijambo. Emeto y'amakuru ne kukibwaho Yezamino na Nana Herbal Mouthwash urwaniso bugwire bw'amino turi kwija kwefuza Nana gishango muri za pharmacy, drug shops na supermarkets. Rose Foam Mattresses hamwe na St. Ambrose Institute of Health Sciences. AGACENCWIRE kireki abicirizo kweto Lawrence yona batandika etsibo bashabo kwera batine chwera Uganda Government okweguso ministries tali zimwe na zimwe okugura Mbabazi. Plani ya nyakorosa zino Uganda nije kutunga sente zayo. Watunzire butandu ashobanzirirwe ibakamunazira abana. Travel beyond. Emeto y'amakuru yabane kukibwaho Yezamino na Nana Herbal Mouthwash urwaniso bugwire bw'amino turi kwija kwefuza Nana gishango muri za pharmacy, drug shops na supermarkets. Rose Foam Mattresses hamwe na St. Ambrose Institute of Health Sciences. Mbabazi Charity na Sunday Brian agana makuru AGACENCWIRE mbwijire erizoba habikirizo mu nkiriza eziri kwikiriza omuri Yesu Kristo batandika etsibo ekiri kwija ku marebero 40 etsibo ekindi kitandika no kwesa abiju kandi abine bashabo kwera batine omubwire bw'etsibo chon Gideon Senyomo na Arthur na Twine beina makuraga.
age iwe cyangwa kifishimana ubude cyo cyoganze cyotegarisa ubunobwire mu buryo bwo guteka teka mu bw'amagara gawe n'ibindi ubude kuretire waza hanoga na kamaranga wa nawe cyo cyabo kamaranga tuyebe tumentuja wabashaka kwa tugere ku rugendo rwa Yesu ruboka n'ibiyararemu kandi yongere turetera twayikiye kamaranga we byabasa okongeza yo inchi mubanengwe obani mukaga obani makumyabiri ezora hali na ruhanga ngira ngo yongere kwirira hii na ruhanga rero ubuzare bwawe wongere kububa mani n'umutima gwawe urire unanukire uri kugira uti ibyo wakoze. Haleluya. So nyoni ndekatekangwe cyo kibe nicyo cyabe kigenderwa kikuru munonga ekiratwebembere umukurabe mbere makumyana murebereza na dini inebasha kuriyeho timuza kuzamunonga baridawe konka urwafasha tugukwe sigishu nizo bakuru munongo karenda y'ikiyetatsi omugandi abicarizo muri Kamwenge bashabwa gukora iby'embabazi ombwire bw'ekisiibo byagambwa bwana mukuru wa Kamwenge Catholic Parish akushaba ko kusabija abicariza ahari Kamwenge Catholic Parish. Buri wa gatanu turaza kumangira tungaho umwanda gwo musaraba buri saha mwenda kandi umundogo umwanda gwo musaraba za kumusomera omumigongo yitu nimbatabaruke mwe bari kutandika ekisibo kaire kakuru nyina yitu ekereziya katuhereza okwegarukamo tukegarukamo hari ruhanga tukegarukamo hari bagenzi baitu. Misa yayebemberwa bwana mukuru wa Kamwenge Catholic Parish Father James Isabakachi. Twara omugisa okugondeza abantu inywe n'abanyayuganda ekisibe kirungi na muno ningondeza omugisa n'ekisibe kirungi Bishop White Robert Muhiro Akiki abasaseredoti abanyadini n'abakristo abitweka kino ekya Poto Diocese. Bamwe omubiciriza abahiko message bayereka obukuru bw'ekireki ahamagara gumwiciriza icyo kireki yicitudusa abwa Veronica omuyikirire owasimwe Kristo mutwaye hayo nito tukamukiriro busase tukamanya kupakwe kandi tukemanyira ko kutwara jo mucucu turyaka ko mucucu tukange bibi tukurata Kristo nitwe nateka mekira musyo omumagara gitu atuhindura abasyaka okusiba uko nukwija kutwara ebiro 20 obwa biciriza barukwetebekaniza zo kufa k'umujuni Yesu Kristo. Amakuru agagasha kwa Anthony Atwine. Babare Anthony Atwine. Government kwiha sente o ministry zindi okugura embabazi ya ARVs. Government neija kukoreki wanyuma ya USA okwemereza obuhereza obwotwire neha amahanga agandi ombyamagara. Gavumenti ya Amerika okukingaho obuhwezo bubire n'obuhebwa na munongo kwere by'amagara abantu barikurenga miliyoni 1.50 mu Uganda bakasigara batine bwekoro hamwe no kuhamasikaho barihemba zeki ahabwe enshonga egi gavumenti eri mu nteekateeka kuya Central Ministries ezindi hamwe n'ebitongore ebindi bya gavumenti okwera okugura embazi ya sirimu. Plani ya nyakorosa zinu Uganda nije kutunga sente zaayo kugura omubazi gw'abantu bano. But HIV does not stop at buying drugs. Harono kwegesa abana abato kwetantara ebyo byona bibere ko warwa USAID. So it's very important because you can have a very brilliant kid and they like picking children from here who are very brilliant and take them to their universities. Azenja kumutwara ine HIV na agisa abandi. So the world is safe when everywhere is safe. Margaret Muhanguru Minister w'Byamagara birikutandikirwaho nagira gavumenti ya Amerika okukingaho obuhwezo obu chwerire gavumenti ya Uganda okuronda ekyokukora. Even get annoyed with Trump. These people have helped us over a long time. So when they withdraw, they are giving us a heads up that you need to do better. You need to wake up as Africans and manage your problems.
And also the issue of health, I think Trump will revisit some of these drastic measures he took, because we are healthy because there is no outbreak elsewhere. COVID taught us a lesson. Okurugira hari minisita mahanga gavumenti ya Uganda eri omu kuganira n'amahanga ganda gari hansi y'omukago gwa European Union okureba oku bahweraho mu nshonga egi. Aba heads of corporation from the entire EU hano ha mountains of the moon bakabayizira muno baina projects barukora nabagamba ati mumanyire kuziri sente uko kuzagende za Trump mu stepping in mutujuni habwo kuba mutule haihi muno kuleta akarwiro wanyu wanikitura kukira dakika tubahikire hira 7 hours you are in Europe, actually 6 hours you'll have already entered Europe. So since you are our neighbors geographically, the other people are about 15 hours 17 hours to get to the Americas. You just come in Africa and start helping out. Hona nabwe minisita najara gavumenti ya Uganda nibazagumiza muno baganira na gavumenti ya Amerika okureba ngo buyambo obwikirizibwa bwagumiza mu kokitwire emyaka enyuma. Ababemba ba miliyoni na za dola obu buhumbe bwinga buhumbe haihi 15 no buleta kugambira abantu mwege kisiyaga nkigenda kubakonyeraki. So ezo nizo sente arukutwara betu zinwe ziri kujanja boburwere bw'omunywerero ezo nimanya naija kuzigara. Amakuraga garishakwa Jonan Singwire. Umuganda makuru bamwe mu batura begombere yabo ameramera bagambira karishorisho wa government ningash IGG ngo bakabanza babihaho sente okutunga sente za parish development model. Ebi babigambire ubu babiri bari mu rukiko rubira hagati y'abatura abegombere yabo ameramera na nabakuru kurwo mu office ya IGG muri Kibale district. Abakuru kurwo mu ofisi ya karisarisho wa government bageraho urukiko hagati y'abatura begombora yabyanamira mu district ya PDM witwa abantu bahansi okusanga ufunire emitwaro kinana bakuhandika obupapura bwabo aba bagaba PDM chairman nakakura toke bayija bakoma abantu nka babiri bagamba mukoma akaruru abakujya kufuna PDM tubakoma babiri nti abo bakumara hina bayoreko kushasha bwo kubima sentezi no barabe bagerizeho kuzironda sanga nyakagya emirundi yesatu ningu nibanyihamba bagamba arohanu akutuyamba abo amiramira akutuyamba kuyenguzi ya PDM amanyasira baitu nawe tafuayo takufuayo. Corruption is everywhere, starting from the parliament where the people are. It is between two parties, paper and the pen. That's why they are ready police that it is on the lead, because in the taxi there are very many people who are seeing, and when they go back they say, the taxi stopped 3 times. Madam, corruption is everywhere, even in your offices, if we are to investigate. RDC wa Kibale Stephen Byarahanga mfashingavo owayiko mu rukiko ru nagira ngo kurwanisa enguzi no bujunanizi bwa buryomwe noko kushaba abatura okukwejumbira mu butosha. Fight corruption in our respective districts, and we have endeavored, but here in Kibale, as I would say, there is a less corruption. People say people are corrupt, but first you yourself aren't you not corrupt? People are corrupt from the center. It is someone who is responsible, but it is for all of us to see that we change people's mindsets, and the way we have come from different organizations, it is our role to sensitize the community about the dangers of corruption, what comes out when a person is corrupt, because it is like reproduction. Victoria Mirembo kurwo mu office ya karisarisho wa government yayoreko kwatwaho abo kushanga ngo buri bwenguzi buhingurira no mu kugaba sente za PDM. PDM esente baziwa banganda zaabwe abakwatibwako mu kugaba sente za PDM basinga ziwa banganda zaabwe oba sikyo bw'otaba wa Luganda lwe akusabako omutemwa gye twandiisenga omusolo ti bw'oba oyagala nkuwe sente zino temeraako bweziti ndyoka enzikuwe. Ensonga zonna tuzinootinze era tugenda zikolako. Amakuru gagashakwa n'uwagaba Ambrose Katoto.
obwihanga rukwetebekanisiza okuja kuzekiro ky'abakazi ky'ensi yona abakazi bashabwa obutahugira aha mirimo bakarimwa konti y'abaana baabo okushaba oku kwirweyo omuhwezi wa mukuru w'ekitongole ky'amaizi ekya National Water and Sewage Corporation Dr. Sylvia Alnaitwe tumuheise. ari kugambaho n'abanyamakuru ha kitebe kikuru cya National Water and Sewage Corporation muri Kampala. Dr. Sylvia Alnaitwe tumuhise nagira ngo abakazi tabashemerire kuraga mwuga gwabo mukuru ogukonsana no kurebera berere babo n'uwo kuburyo umukazi uri gukora no kureba ngo wayonsa umwana wawe wabona utambura riyo ngendo genda n'umwana wawe umuzi ekirungi hate bitongole ebingi nibikimanya ubino kutekaho emyanya yo konkezamo no kufuba kureba ngo umwana wawe yayonga. Dr. Alnaitwe nagira ngo nubwo abakazi barukwejumbero mu mirimo y'amano mu ihanga bashemerire kuronda ubwire ninga bakakoresha teknolojiya okureba ngo abana babo batunga amashereka garukumara kandi kutwaruga nawo twagera gutsandikaho sakozi aburi RC wana aburi cyaro sakozi tukaza kutandika neza abakazi zebembire uburejo kugira ngo abakazi twegeyite tukore sakozi tuzi tukweta ka box so akaboxi buri sera k'abakazi twakatandika aha nshonga yo kujaguza ekiro cy'abakazi. Dr. Sylvia nagira ngo cishikire abakazi okwejumbiro mu kujaguza ekiro cy'abeki ahabwa enshonga ezari kushobora abana bagira amashomero abojo nabiki so umuhendo ogw'abana abishi bagira umushomero gweyongere so ubwegese umbana babiki gweyongerire kimwe no barabe hariho abari kwika bakagarukira umuhanda batamare batagumizemo konkani baba begire nashobora ngo no government yatira mano mu kushagika abakazi akiro haba kiro kuteganisibwe imihondano yo maka kandi nashaba bucuru kwataho okurwana so muzogo cyariho zimwe eziturukurira n'ekintu cyo kushanga harimo ubutikiriza ingano makageitu ubundo kashanga abakazi hine uku batarukushemererwa umurimo yabo no makagabo. Dr. Alnaitwe hine n'intande yakomera abakazi okubahwera mu makagabo munyonko mukazi owa Rukiga owa Uganda nyehireyo kwatanisa n'abakazi bagenzi banje kureba ngo twareta intunguka umakageitu ekiro cy'abakazi cy'ensi yona nikija kujaguza ubwaha rwa mukaguru ebiro 8 kandi mikora habwihanga ryona neija kuberyo mu district ya Cyankwanzi ahabwa TV West in the area Saritugusa webare Elias Rutugusa reka tumiro ntugaruka nagarukurata agarukurataho rindoreba omukazi ori kuguza enyanya okubisa heka bwa nyuma y'omushija ku munyangaraza enkoni usiba ko gara kakafutera ahari enkoni tinkakireba abashabirwe sente kuhebwe za parish development model borekera kwetongwita owa IGG omurikibane bagobebwe ikintu kitambura esente zijya president azitwa house naye nga nfuna emirembe 5 years katolooza 5 years olwo omukazi ali awo obaka omusajja oli awo obutabanguka omu maka bingi banange bingi bingi abusing a husband.
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Everything could be end. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanywa mpenkoni. Wanywa mpenkoni nushumura kushemererwa ohuriro bunuzi na nobusinge. Nuenda kuchamuka mpenkoni. Igenda yakintu cyo cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushisha nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura ngashimye de kumpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkorire. Tumu Medical Institute irashangwa muri Rugongo Karongo Buhweju District barakira beja bojo nabeshiki okwija kushoma certificate y'obunasi nursing certificate y'obuzalisa midwifery diploma y'obunasi extension diploma y'obuzalisa extension itele chole handisiwe mu bwijire omu ministry y'obwegesi nemizan kandi na center number okuruga mu Unimap itendekero ginentandisa bwo buherezo skills lab ejire byo kushomeraho abashomeza batende kigweji library jire bitabo internet na wifi ya bushabwa beje na staff igwariro ryo kuragurira beje bagwara intambura ya bushabwa beje babarahumura na babarahumuruka ebyo kurya biri fresh kuruga mu famu zitendekero abeje bona baratunga buraro bwa busha umwanya ni muhango kandi gwehererire abwo abeje kushoma kurunje abeje barashoma certificate barashashura sirinje miliyoni 1.50 aba diploma bashashura sirinje miliyoni 1.1 okumenya birakiraho tera not mushanju 5 mushanju nshanju ni 5 nshanju ni 3 10 excellent innovation and diversity in health. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Kanderi zoba twatayira aba Honest Model Primary School Romuhoro Ibanda. Echaturetaha no kwasa omusinguzi witu wa school fees omwaka gona second term, third term na first term ya 2026. Unganyo chance meza munonga ukora abanza surro mwaka gona mwe nanya nagurukana atagorana azana ahabwo kusemerwa mukama abaherezo mu gisabambe. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter a draw to win school fees for your child for a whole year. Manager, ogito wagito. Ko kama tumuchidara, kama takajiremu. MC takiziri. DJ atumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumbo. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma mu human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji.
amashomo agagona nigabuzibwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University, Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses nitushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwa Ntunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugenda misho. Tera enamba z'esimu 0772 96 9051 Azamuni hamwe sente miliyoni 3 n'icweka nayongeraho miliyoni emwe n'icweka nagura piki epikeji inyambere cyango kumesa abana banje ayindi kugambaranye n'abana babiri umusekendure nyene abandi bana bari mu primary igabo eliyo kunkwataraho kandi ngerezeho nagura n'umusoro gw'amajyani ubwe gashazarema kabeyi konka nindeba ngo igabo inyambere cyangwa munonga akwetungura naha kunkwataraho mukushomesa abana igarabu wejo tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwire ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga wejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera noti mushanje munana mukaga noti 13 noti 2 Hayes recruitment experts jobs abroad namashemerwa menje nitutabarusi ababona abatungire visas kandi nitumanyisa abantu mwena ngwemihendo yitu tugishazireho mpaka ari shilingi miliyoni 2.9 visa na air ticket byona bihwire kandi nitucenda abantu binji abashisha n'abakazi abujuna bishiki emyaka 21 okwikariya na 5 okwera cha ichenyonyi Dubai emirimo ka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amataji git gona hesimu noti mushanju ina note emwe 2 3 4 5 6 ninga noti mushanju ina 5 ninga noti mushanju ina not rukumi tuzi necyo kunywa kirungi nawe cyo nindebeka ngo nakikuza buri zoba nobunkuba mu office nintekwa kureba ngo kirimu umukakiriyo abayika yanjye nubacumanya ngo kituzi nekintu ekitashimiye kuba ncho buru mukayitu abandi kuba shahezi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyowe nimba ubwirobwe abandi babantu basakuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga kubura yebero bibiri ihanga kwishka iciro cy'abakazi yaturukuje kubaho rwa mukaga kwezoku tutayayiro mukazi enkwatabuta Miria atwire kandi ogunatambuze nyanya aha picho kuronda kasente Miria atwire narwo muri Nyakashambya omuri Shema municipality kandi umurumogu akagutandika na shirinzo mtwaro 20 Omucharo cha Nyakashambya yo muri Shema municipality niyo rukushanga Miria atwire kandi ubwa hato yuno mudara omutawuni yitendero ogunagera ngo akatandika kushubura inyanya n'emitwaro 20 bwa nyuma yakire kace yagura piki kandi ubwa hato natambuze inyanya hari piki yarukwevugira okuronda abaguzo myanya itari yemwe nemwe nabe ndiam nachere nora kashanga ninkora ati kambi chofite mwanje mu banka bo gichame cyo ngeno kanti rona siru takosa na kuchimani twara 20 ena kuyantira narigere na jatkanye nazihe nzina tansi na shasharo rente myezi shatu tari kumna tom kapta nagure pa finyanya nagure shawa makara nagura ho stongo kemfungo keshatu natandiko muda na nabana banje bashatu abana bato akumutonka muzire mazira sane ngibire muzire Miria najera ngo kutandikaho ka business akaba nahunge nkono wiba hata kwendo kore na wada kubuza kunshwera kanyi no murumo gwanje yagira to kushwera na n'umurumo yeho cyo kanyi nende kuzenda kwenda kuzara najyanto waye kanje nene ushwera nahirize kuzara ina kuyona inarebera na kuza kuyemera kana kuki enkoni siba ko gora kakafutera ahari enkoni tinka zireba
Harizo bamwe bankwatura mu rukuntemo ngo natemesha itoke kuteka ava kandi kuzara umwana w'umutora siporo hajya atetinda byemera. Bwa nyuma yo kutanduka omudaro ogumiri akateganisibwa ebintu by'entambara atiyo nikwe kweguza emitwaro 20 ndija akagura ka piki keka kya meti akuyaguzire kafiire konka kakakozesa akagumiza munakora emirimo ye. Akaro umwana wanje yahikora ayinoha kapicharo kweje kawo ndeba kali atakavuga namanya twankiyose akakantu tokanguza tumishata akakachina mugasoje ntiwajiyuze ati mpe mitwaro 20 naje muhereza kono mako baraka uba naje twara mugaraje naje safisa mukachi akavuga imyaka mushanju. Bwa nyuma y'emyaka mushanju ogwo akaruga hari piki y'ekika kya meti yagure y'ekika kya boxer kandi egi nagikoresa kushopinga hamwe n'okuronda ba customer. Nimbasa ati tokoreba kora norya niyo nkusubura ebintu konka mbasa kwata ibyo piki ze kora norya abanyirimo abana banje bakunkomera je ibintu abiki bakomeje video byabo mu rwaju batekenshaho amutesha oyemundi bateke ibinde nyuma kuri ya nyukura mu ryatanga understand vuge ibintu mbiye ko nano ryembere yatamudara gwa kitero okumanya ngo Miriam nakunda umurimo gw'akaronda n'omuzindaro kandi ogwari kugenda namanyisa ba customer ngo yatahamu bije bamuhagire bakori naho nkanye ne witana atasera wale nyumva kwat kumkureta makara nagatamudara nagasiyaho hata nasigahora be nagaterereza hati nyoko me box yanje yenyanya hati teka muri manyangu bakasoma banje bashayi nitano nasiga nabasavinga hati setting enyanya zanye ngiye no mubyarokwe nyino muzindaro gwanje aho ni setting aho ntera kanyanya zakubasha mwenda box ne yahwiremo Erizobe chiroto cha Miriam cyahikirira habo kuba twire naenda na wazahambeho za TV West ayegesa bakaza barukoko semikono bakategereza ibyezire nk'emishure ya seri gira twana mazima West bakondeba ona mazima kandi ndaboko wanye yore pishiningira mu mujyamu kine shikumudema nyo ndabona twana West bada nabo bakanyita mazima abantu bakamangwa bakazi turiyo nkite nka akwanyo ni sawa bakazi bakore barugumye bakauje kabashiza ngo bakashwera shwerwa konkata mu mano kore bikakasendeka hati ko mwana bamubinga ni woyongero hati nkite mwe shati nyondi nye konka bana mashoma ni nkora hati umushija taya nataye manyeto amsiga stage kunkaro na kore beni kore tinka mshara na chikumtakachireta munchi twatambara mpora mpaka mu cyaro cya Nyakashambi yo mu maka ga Miriam kandi wahika muhine binte byayikorire okurwo umushuburo gogo esaheji naguziraho ku nkagura poroti yanje nagaruka nayombeka hwenju muniri abana abana banyene na pshi yanje no mudara gwanje bukiro ngutamba abana bariyo nabasho byone ibyo binkugambira namana ganje nyonko mukazi ngo kustane tabara muhanda bashuma bahereze kwiba pikiye konka guzire ndijo kandi chiroto cye no gure motoka okutamburiza mu inyanya ze yanya bankati nkafune motoka ebyanye byaterera yo nagambira kizwe kinagambira kata mwe mari yanye katambuza nibana heza abana nibasho imbaza kigaruka kushaba byane bamwe muri ba customer bene bamusima bwo bohereza na mnongo kubaguriza hakasente kace mbere yanka mukunda kuba umdara gweye n'ubuzaje tukoriza beyi mungi uyo mwuko kwijo mburemeza bwabo nuko twaraza isi mubereza bwamire bwa kutereza kutusiyo kugira ngo mabo yakubatina mukasente nakora takukoteka pressure yo kubanja korampora weno shanga kushimo wacu Miriam inabana bashatu kandi omukora ari omusiniya yakana abana be nabereberera wenka atine buhwezo bwo mushija amakoraga gashakwa Michael atwakire murebere aha mcharo gomwe kambi Victor Ninsima n'umutura w'akacire ko muri Mbarara City kandi ogwashobanzirirwe n'abana babiri aha bwo kubura hecho kubarisa na sente zo kushashura ejo eyibaro kupangisa ogwakatunga butandu 2023 kandi butandeji hekargamo kumusharaho kuguru Victor Ninsima atakatungire butandu akabatwire nekizo buco kurwara umutima kandi omushijo gwakamunagaho yayegendera yamurekera abana babiri abamuremero kureberera abwembere yarumu konga accident ejo no bunagifunere kagifuna nyinenda ya meza 5
so unayikire kabare abashaho banteko mu byoma kumara amezi 3 nyine nenda bagira ngo igufaniriza kwegita mpora kumara amezi 3 sa amezi 3 kugahwire bija banjiraki banyihaho habyoma banjweka plasta bansibura nataha kunayikiremo kajuka enda y'amezi 5 wateka amezi 3 gakitanda mu byoma ende kaberi kukuririra zayikiri kwikemezi 8 bwa nyuma yo kuzara abashaho bakamugambira ngo kuguru kukaba kwine kansa nuko kukusharaho okwihobwo embera tekatereraga kubaheze kusharaho twaberayo kake beza bansibura nataha kunatahire ubundi aha yamuzire wabona bubiri obuna nyine nda nkabanye nakanda kana k'imyaka 7 kakishiki Victor inabana babiri kandi umuryaba harimo n'umwerere kandi nenje yibari kupandisa muri kaceka barace kujibabingamu ubuyamba bundi kushaba abaka sente obonika basa kushashura rent obwe byokulya obuyambi bwona abo kuba ni mondeba tinkwebasa ogu nubwo arabe nashabishe w'abana obuhwezi taine cyaro kumuha Victor Ninsima nashaba abanyambabazo kumuhe mukono hakiri areberera abana be babiri shabo buyambi abana banje bakabona ko kulya funa kasabuni amena n'oburaro tukafuna aho kurara hari decent turara kubi kuwa kuba warebe mbozeji kandi oyino bushobozi